bildirip koyun. Siz yön oturun aka. Sizge hem işim var. Aka o kim bu? Kim o yanınızda aka? İkam valla dikam. Ökeleriniz aparatlarını mefirlerde. Faraz. Şöyle oturup dursun aka. Bunday söyleşi yaptı. Yaxşı söyleyecekler. Yön oturup dururlar. Lakeler nime kirişlesler. Sizlerde hem oturganı yok. 1000, 1,5 2 bin adam oturganı nime oldu? Size ha. Yığınlaç oturadı mı? Kimde adam köy otursa yığınlaç oturadı mı? Ha sizde bunda 1 ay murun 1,5 bin adam oturgan. Siz hem yığınlaç oturgan mısınız? Yok. O ülkeniz aytıyaptı. Жақсы сөйлеңіз шақ бала келin. Не болып ата сен de нормальный адамсыз ғой. Siz özünüz ayttınız yığınlaç oturganda adamda köy oturadı. 1 ay murun sizde oturgan mı? 1,5 bin adam oturgan mı? Yığınlaç oturgansızlar mı? Çoğun адам sen ошен сөйлегеніңіз тура сіздікі. Doğru. Туры деп ойлайсыз бұл шу сөйлегеніңізді. Doğru. Неңді ұрайын. Болды мен сөзім жоқ басқасы. Енеге сөгінбе. Жоқ сенікі туры дейсің де. Жоқ, sen енеге сөгіп отырсың. Мен сен енеге сөккен жоқпын ғой. Жоқ, мені қарасаң, сен міне ошен сөйлегенің жақсы ешек мешек деп қандай адам екенін көріп отырасың ғой. Не адам екенін? Ешек деп сөйлесе болмайды ғой. Болмайды сөйлесе. Эшекти сүйлөп туруп, эшекти минип туруп мага эфир кылганыңар эсиңерден чыгып калды го. Не кылдык? Мага тийишкениңер эсиңен чыгып калды. Жарашасың да. Сен өзү эшекке жарашасың да. Токтоп тур. Эшекке балким жараша сен болуп жүрбөгүн. Сен жүрбөдүң беле эшек. Кандайча? Мага 4 жыл туруп тур. Мага 4 жыл эфир кылгансыңар. Эшегимди сатып берейин дегенсе мен унчуккан эмесмин. Кийин эшекти кылып, мына эшекти келип алып кет дегенсиң, дагы унчукпадың. Кийин спорт залга киргизип, дагы киргизип, эшегиңди алып кирип спорт залга. Ошондо айтпайсызбы азыр айтпай. Мен азыр ошону жинне тийип, чукулап айтып аткам, сен көтүңдү кызып туруп тургун. Ону сүйлөп аткам, эшектин ону. Мындай жакшына сүйлөсөң 1800 адам отурган, силер эми отургансыңар анда жип жагына чесем. Рамазан айында жакшы сүйлөң дейт дагы, энеңизге деп сөгүп атат Рамазан айында. Мен сөккөн жокмун бирок. Мен өзім қармадым сені. Ақырында сөгілдім. Бұларда жақында бір туғандар. Жақында қарап тұрды. Дағы 50 адам қалады. Мына қарап тұрды 50 адам. 50 алдап бұлар. Мен бұлардың информациясын полный ұқтым. Бұлар 50 алдап, мұны өткірбек бечара ешнәрсені шешпейді. Мына жанында отырбекке 1 сом бермейді. 1 сом берсе, бұл бечараға нормальный киімini қарағылайын көтігас кейін. Şu giyimdi ben 2 aydan beri şu giyim gözüme geliyor da. Normalde mağ uşup bir bunday sportivka, bunday kipka giyizip bunday çötkülür oturuzdurup koyar. Normalde akça tavı atasın ne? Ötkürбек ne ayına ne? Aka? Ha? Үйдү тургузачпады эле. Үй салып жатышат. Үйдөн açtı. Үйдөн акча мындай açtı. Cumasına 60 bin tavı açtı. Cumasına. Bunlar kaç ay yürüyüştü? 3 ay, 4 ay yürüyüştü. 60 bin. Cumasına. Bir ayda 4 cuma var. 60, 240 bin. Bir ayda tavattı. 3 ayda уже 1 milyon menen үйдү turguzmakты turguzu бересиң. Adamlar ama akça salıp atkan da buğa. Nere akçasını alıp Ötkönde beçara bek tur жоқ. Önü turval öz oyunu atat Tarih şüşükken de öz oyunu atat özü. Бұтанда мен ардайым чындықты айтамын, öz oyunu atat özü. Girsem öz oyunu atat. Балам ага эме деп аталаш туганбыз деп айтты жанындагы балам ага. Эч кандай аталаш эмес, Бишкекке барып келген жанагы бир тууган акасы жанагы болот. Жанагы окшош. Мен буларды полный билем. Эч кандай тууганы жок. Туғанчылығы жоқ. Жанағы Бишкекке барып учурастырып келген ғой. Нурсбай. Куд ошол бир туғаны. Окшоштугун көрдүңбү? Алам сакаланып жакшы сүйлөй албайт. Экөө окшош капаталар экөө жолугуп келди, ошол бир туғаны болот. А булар видео чыгарганда башында булар минтип чыгарышкан. Эч кандай бир туғаны калган эмес деген. Мына бир туғандар бар экен го. Эмне алдашат аны? Эч кимиси жок деген, жалгыз бала деген. Бишкекке барып бир туғанмен учурашып келди го. Чындык, анакай чындык. Ошондо кимиси деп ойлоп атасыз жанындагы бала.
Мен айта албайм, ошо Бишкектеги бир тууганы. Эмон окшош экен. Сүйлөгөндөр дагы. Серьезно караш керек кичине. Барып далилдеп Эрке булар, кандай болуп атат. эрке булар мындай экен. Мен билишимче булар мынтип айткан. Ушу баланы тоорусу менен ооруп сәл не то деди эле. Бир тууганы деле экөө окшош, оорусу бирдей эле экен. Акыл, парасаттар, кул экөөнүкү окшош экен. Булардын айбыры ачылып, көтү ачылат анан айкалап туруп айткан экен дейсиң. Майлы. Серьезно Просто караш керек мен- болчу биякта. Просто күйүп атам баягындай Бишкектегидей болуп. Просто ичиңге реально. Эмес, мен гыйбатчылык кылган жокмун, бетине деле айттым азыр. Просто элди алдай берген. Өткүрөба? Өткүрөбүн айтып келген жок. Жок, каяка кеттим, неге жок экен? Өткір эке болды, келбейт. 37 жашта. Келдиңиз. Хорошо, азыр алып келебиз туугандар. Жок, мен үйлөнгөн эмесмин туугандар, мен бойдокмун. Бирок мен эч кимге тармаштырыштын кереги жок, Бачаксызбы? А? Учушубуз керек эле. Бүгүн биринчи жолу. Какач, майланыштырбай. Бүгүн биринчи жолу уктук. Башың, май, Туугандар, какач. Таарынып калды. Мойланған эмес. Эмне эле? Албайсың мойлоруң, Менин Нур Айнеттен запись болчу кетип, жакшы сүйлөчү. Муну калып неге кыламын мен? Жыгатпайт мени бу жеңем. Айдап чыгам да. Үй бүтө берсин. Өнерге эмне илип алгансың? Кызылды. Көшөгө илип алыпсың го? Бу дуалдан суу өтпөсүн деп эле илип койгонбуз. Ооба, баягы сен экөөң ойной бергиле деп чыгып кетти го. Рахманали байке, ассаламу алейкум. Кеттик, мен бир партия ойнойчу. Тилимден жаңылып алып кыйналдым мен. Жакшы адамдар бар үчүн жаман адамдар да жашап жүрөт. Өткүрбек абанын бирөө ичинде таптаза да күнөөсү жок болсо керек, Өткүрбек аба. Өтө жакшы адамсыз. Ойнойсузбу? Күчтүүлөр менен ойнойсузбу барып? Күчтүүлөр менен ойнойм. Майлы карындаш. Күчтүүлөр менен ойноңуз, Бүгүн майрамыңыз, подарканы көп алыңыз. Макул, пока.